Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdil masil maud. Malfuzat, mga kabtangan, iyo mga sulat mabarakat deng hajrat masimod iwan Imam Mahdi alayhi salam. Amin dia janji sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numog akhir zaman. Inlawang sin wahi masiukab sambil pabiyaon. Ayaw ka mamikilan inuwahi deng hatuhan yan, di na jumato susungon. Amin jimato sadya hawakto na kauna. Ayaw ka mo mamikilan in Ruhul Kudus, di na dumatong hawakto ini. Baitan taga mabunal, in kataan lawang makadjari tambulon, liyo sadya deng halawang simpagnog sin Ruhul Kudus. Ukawan niyo in kataan kalawang-lawangan sin atay niyo, manayma kanya. Sawab deng kay mo hangkan pialayo mo inbaran mo deng hamatasuha. Tiambol mo in tandawan amin doon haon makasud din sahayan niya. Na bati ko ukawa in tandawan yan. Bat supaya in sinag sim matasugayan diin ning kawayaan sumud palom sim pangatayan sinsud hanunot halom sara niya doon kay mo. Ang sopang mawala tiambul sintuhan, in kalawang-lawangan si mga barakat niya, padunya ini. Bang bunal bakas lipat sintuhan in mga barakat yon, lawi pa deng sin kalipat niya deng hawakto na kauna. Ipagsarakan mo ba in tambulon na deng kay mo in mga kalawang-lawangan si mga barakat niya yaon? Misan peng kiaaunan si mga barakat yan, kagunahan tud hawakto ini. Di tud manjari. In bunal niya, in lawang niya to asal ukab hawayron misan lambong simpag duarwa. Biyaon, hakatayon simpang hindu sintuhan, umiyong kiawutang sural Fatiha. Bang in lawang singkatan barakat hajaman na ko neto bakas iukab kay mo, may tamo ito di tay maun. Magpaon ko subay, sinuhaw mo, karna simpansul ini, bas supaya tumagna intuwig gumwa. Bang takdir pagatas tangis ko, biya sing kagi simbatawata tumangis, bat supaya gumwa ing gatas deng haduro sin ina niya. Tagnai in parkala pag ulong-yulungi, bat supaya kau kaulungan. Pag masusa kau, iwan dihili halga in kewanan, bat supaya paluhayahon in pikilan mo. Pagbalik-balik ka in kagi mo magsilawak sin sakit. Bat supaya inahambok limayan muklad amin kumapot mon kay mo tumawang. Bunnal tuod. Nakalando in hunit sin lawayan yan. Sa amuyan in lalawayan sin Tuhan. Dalam biyad to, pialuhay yan pamanga sila amin lumaksutudyo papangpang. Sadya umalob sing kamumulahan iwan kamatay. Pagbarakaton in mga sila amin nagjihad sing ginhawabaran nila karna sin Tuhan. Lugi isab in mga sila amin denga sawab sin hawa napso nila dahon nila magbuno in Tuhan. Iwan di mawaya magpataalok sing ginhawabaran nila mon pakawayaan sin Tuhan. Isyu in lumayo deng hadakan sin Tuhan karena sin napso niya, tanto di tud siya makasud palom suruga. Pagluas lungsad kamo di indi nin abutan nyo, sa hinggaw weroon misan hambuk tumbok atawa kabtangan deng halom sin Al-Quran amin sumaksi kanyo. Iwan himinang sawab amin ni kasigpit nyo hatungod sin nasabot yato. Karena bunal tud, misan peng kiaaunan sing kangian yan, biya sa pantun sibi sin hambuk bigandom, tanto siksa onda. Haupo tuod in wakto. In miya maksud sing kawoy nyo yan, wala pa si masampay. Biskay ka mo manaw, karna hangkare da kuman dom na. Ununo in kiabutang nyo, halupan sin Tuhan, suway nyo daran yadto, pagliling-lilingon marayaw.
May nang yadto sabab amin di ikarayaw simbakas nagkangi. Atawa bang yadto di lilingon marayaw. Inkamo yan aun diaranyo barang-barang malummi. Iban way halaga niya. Amin bukon mapatut dahon hitukbal pabay hukom sing kasultanan.